Songkron mentan harga jubah. Ia ong baka first installment 50% kelayat bet. Dia baka first installment kelayat bet. Kita dapat kijing kiba pelong bangin numyo ke second installment. Di mentan bila jubah ong ba kita ki online kita barokai. Mentan kelayat la nyu benai pra benai. Dia ladakan ni kijing kanang continue. Kabamut kajing angnut lani kajing kmi lenti kajongi bangin yo ke second installment kanumpoi solution kanumpoi solution bat ngakwaru ban ong hang ni lada pilalong aware ne bakani ke 15 finance commission kalakut mentah kelas sedang ke 16 finance commission hatu ngidang dan jikermen banyo ke pisah juga 15 finance commission nang ta sakawai fipan proposal yang ya ke arfu-arafulai mentang ilalek si kisnong kidon ki MDC jong nang ni nakahaus ibo kibalalik ya thu hello si kisnong ice cream yang ni I proposal ngin ice cream ya fi la yali thu ya thu hello lut mentang pai ba la kwi lenti ban yo eta ka scheme nri mentang tang ka arfui aku mentang ngila pelong yang ki MDC bangilong kinong thok bangilong kinong thok kisnong ki thau ki school ki balang ngil ai ki proposal ngila ya thu iki bapek ngila bu kata ka scheme fi rehadu mentam yo kumnu haki wigi senam pat judan jinge balai mentau senam dan jinge ngatrai apa dia kata ila juma hi naduk mana kan wan haju si haju hi kata ka jingkeli kajun kajung ong aba phi kren ha pha swasdian pai kajung kanong ru kane ka 15 finance commission kasnang nadu arfau arfuai arfu ngi ngirawan arfusan mafi guideline kalau ong menteri kam dak online dari PPI offline dan tak ada pasakut kere berkhoi ni wan arfusan 15 semester kelas lang nadu 5 years back ayu dia le api kim buat dia guideline mata gikit mangin ya online arfu ye ka scheme masih offline dan tak ada mengimak ni di KJM ta tak kepedi kaji bomla abangi hadu disebar jong kesenem arhajar arfusar gidang yo atu pisah hiyaj offline ngiyaj offline maknangi yo ngamper kata ke online ke offline mre ke scheme segi pajak ngi ai kata badan kam kata ada kaji syukro ada kim sutu ki member offline online nya keren dekai nya keren dai kim sutu offline online ngatrai kelabian kata sebab kelabian ngatrai isi online isi lembaga dari pemecik benefit VPC udah cek. Teh ngatrai halo kata ngitrai ngilai suatu ki problem ki jingek ki ba ilaiman ia mula depan ai ke jubab ko biang ngatrai. Secara sendiri. Ini ki ong nilai sekipat bak ni top. Ini ya terus tomong man pendiang ini ki condition ni ki kriteria bagian yo ya ka second student bagian ayat sekipat bak nganga di ubri ni ke isi jung ngim dai juduk je kermen bagian yo ya kan ka skip.